Intaba YaseDubai ibhale iphosti esongayo ethi nje umenzi uyakhohlwa. Hhayi abantu bakhwela badilika bathi hawu kahle umona wena unomona. Abanye basho bathi hawe ma usho ingoma kaBig Zulu cabanga. Cha impela le phosti lena-ke ayikubanga yinhle noma-ke ayihlalanga kahle ebantwini ngendlela-ke ade bekhomenta ngayo. Ya bayamthanda uNtaba YaseDubai impela umuntu wabantu siyamazi uyisilomo ushaya music omnandi onenkosi phakathi. Kodwa-ke le phosti ayiphostile iyenze waphambana nabantu. Cha abantu abayithandanga nanendlela bebekhomenta ngayo yabona ukuthi hayi cha impela hhayi abayifuni nje lento le. Usebukeka njengomuntu onomona-ke asilazi ingaphakathi la. Basho bathi hhayi cha mfethu unomona wena nje khuluma ne-ambitious uyeke ukuba nomona. Babe sebemkhumbuza-ke phela ukuthi nalapha khona hhayi bo i-ambitious le abasebemkhumbuza nje ngo-M_T, oSjava, o-Aries no-Fifi Cooper ukuthi bona kanti babehambelani. Isitayela sayo-ke ambitious leyo ukurobhana ey'malini. So nje mfethu yehlisa umoya udedele u-blood. Into nje lena ejwayele ukwenzeka-ke uma ukuthi ulaphana i-ambitious. Wena yekela uBig Zulu ukhulume nesitebele sakho or else uphume uhlukane neNkabi Records ngoba-ke cha uzoyiqhatha nathi kusho abanye. Awusubscribe lapho Nkabi yami.